Ko ara. Paghanap ko nga, paguna ko. Sa iyo. Sige lang. Bila daw kara, ano? Karaila. Diba? Ang gap mo. Bong! Bibong! Yan. Yan. Big. Mig. Yan. Mayo man ini. Ano man ang marko? Mayo pa ba? Thank you for Ari Live because something like March, ang pagkasama mo yung March. Zafir Bar, hi. Thank you for joining. You. Marantahon ka po. Marantahon ka. Ito naman na yung kapag. Thank you for joining. Good morning to you. Where are you from, Jonas? Just morning to you, evening here. And that's where... Oh, wow, Dada. Yada si Dada. Alice me, Alice. You are beautiful. Oh, thank you, Sir William Moore. I see you here in Brazil. Oh, thank you for joining from Brazil. Hi from Greenville. What means MC? What NC? Sir William Moore. What means MC? Thank you for the likes. That's where, if you come back in my life, baby, to Greenville, North Carolina, USA. Oh, wow. Nice to meet you, Sir William Moore. You are beautiful. Thank you, Jonas. Justino. Are beautiful. Hi, Edelson below. Hello. Thank you for joining. How are you, Edelson? Never went, and that's it. Thank you for the likes. Thank you, guys. Long ways from you. It's 9,000 miles away. Ah, yes, very far. Very far from here in the Philippines. Too far.
Thank you for hit the likes. Hi, John Boy. The Opal King. Hello, beautiful. How are you doing? Nice to see you again. Hope you are well. It's John Boy, the Opal King. Hi, John Boy. Thank you for joining here again. Jose, mommy. Hi, Jose. Where are you from, Jose? I like. Thank you for the like. Thank you, 13 people in the house. Thank you for like. Thank you all for the like. Thank you, 15 people. You are beautiful, wonderful, gorgeous, stunning. Hi, Elton Apicido. Hi, Elton. Elastos Lucero. Hi. Elastos. So never end. Oh, I change. Ha? Hi, beauty. Hi, Elastusia. Where from? Elastusia Lucero. Baby, till the end of time. Tijuana, Baja California, huh? I'm from California. Thank you, Illustrious Lucero from California. Elton, hi, Elton Apicido. Saan mo ba yung tinugay at nalipson? Saan ba yung tinugay mo? Yan ang mga lipson, no? I'm sorry. Ay, April, ano na yan to? April. Thank you for the like. 20 ba ya? Kay 20 ba yung ano? 20, mga nila na May. Ano to? May 20. Ay, 20 na! Lagpas na pala! Where are you from? I'm from Philippines. Sige, nakapusasin yun eh. I'm from Philippines. How about yours? I'm from California, sorry. Thank you for joining. May yun natin. May yung bulong man. Ha? Ako kasi ah. May bulong na yun, may heringgilya. O sige nila, ikaw na lang. Ikaw na kaya lang ito. Isa doon na lang din. Philippines, yeah, I'm from Philippines. Nalimot ako. Ano na ngayon? Lagpas na ngayon. That's where I can back in. Do you think that Angel, I entertain you here? No, maybe you wrong channel you join. Maybe you need to go to the other channel than Nigel because here you're not welcome here. I'm so sorry. Pagyada na ako. Aram mo na yun. Ayaw na ba? Sorry. Ang ako na mag-ako. Sorry. Chames, what it means. Sabi na ba sintindihan nila ang mga bata? Para hindi ko nito natutukan ay nanghili. Pero hindi naman natin gusto ito. Ito nila. If you come back in my life, baby, to the time. Pag ginamduran, hindi ka nagluwas eh. Blackmail.
Ito mo na sa bata ka na na. Hindi mo kumain, hindi mo sa drum. Para pinamalayanin ka lang. Ay, mutong ka. So, pautang ko ito, nakapira ka pala sa bata. Show me. Hi, Manuel. Tita, managhanap ko muna gabi. Yung lalaki, babae. Babae. Bon. Basta pag nagawa sa mga turo, kung na pero pag sa layasan. Naalala ka nung bata ka sa layer. Nagpuntan kinder si Jennifer. Pagkakta na si Papa. Nakikita niya. Yan eh. Hindi pa nga ninupa. Nagpunta na pag-ibi. Pagkakta na si Papa. Pabalik-balik ko yan. Hindi ko na nag-reklamo. Balik-balik. Harap. Ako naman ang ikaw. Baka ko magpasa. Thank you for joining. You sing very beautiful. Really? Oh my God. I don't know. If you come back, I think that's not. That's not. Hello, good morning. Good morning to you. Good evening here in the Philippines. Thank you so much. How are you? Where are you from? I'm from Philippines. Hi, Sir Michael. What are you cooking for fresh? Fried fish, Sir Michael. Fried fish. You like? Wow, nice body. Thank you, Jose. Jago. Hi, Jago. Good. That's good for. That's good for. Yes, for Sir Michael. Not yet married, but I'm getting married soon. Jago Juan Vasquez. Oh yeah, Vasquez Real. Can you stand up again? Why? Because you. What are you eating? Not yet ate, just cooking. Still cooking, not yet ate. Not yet ate. Oh, she will marry me. Oh my God, I accept. No! No, we get another man. My God. From Pennsylvania.
very nice. Thank you. Where are you from? I'm from Philippines. Good Italy. Wow. Yo! Baby, so in my Wow! Malambangan ka. Hoy, daw ko dahang yan kay para lang makalang na yun. Dali, Thank you bilis so ka. much. Hi, Juman Tama. Want to dance with me? Malambangan She's ka. definitely on steroids. What is steroid? Nabayang ko naman ikaw hangyan para makamang ano niya. Dalaan mo na. Tingin mo ko yun. Go! Let's yun, go! Ganyan ko. Hi! I want to understand Hi! everything. So ang sabi mo nga dito kara atin pang ako sa sarap na kilo. Kaya dapat mamaya pag lalo kay kamatis. Gaga. Gusto ko may friend ko. Tara! Thank you for joining everyone. Hi, beautiful. Hi, Gina. Rana. Thank you so much, guys. Thank you for the love. Thank you so much. Thank you for watching. Wow, ang galing. Wow, ang galing. Wow, ang galing. Thank you so much. That! That! Mali! Mali!
Ba yun? Ulit na rin pag nag-start. Ngayon. May! May damayan ko itabal. Muna yung tutulog ko. Marambangon. Ibutin mo man ang tutok ko. Bago ka basa. Marambangon ka alam mo, marambangon ka. Pagkali paroon mo man ang tutok ko. Manalakihan ka. Kon. Tama ka to, pag-inilod mo, tama ka. Ikaw, baba ka na, no? Dam! Sabi pa mga bubol. Pet! Mon! Hindi mo na rin ito tuktok ko. Wow, sexy. Sexy yun si Lola Mami. Ya! Ay, ano ba yan? It's okay, it's fine. Ano tawag doon? Ano tawag doon? Kamatis. In English, tomato. 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 Tomato ba tomato? Sino nag-away sa iyo kanina? Sino maway? Sino maway? Bakit? Hinihirang ka ni mama mo? Ha? Hinihirang ka ni mama mo? Dado. Hindi na kayo mama na ni dada mo? Hindi ka na dito nagtitrabaho niya? Wala. Pero ito ka pa sa payroll god. Oo. Kaya nagsulot yan dito pag ang babagaw. Sino lagi mo pera? Daan na siya, hindi mo. Ma-check-check na lang siya. Sino? Ang payroll. Meron po siya kung sino ka nakasino. Sino? Nanay. Amo, taga-print ito dito. Si Tito sa ito nag-check. Kumaliwat nakaabutan siya na dito, PJ, pag nag-ano. Ay kahapon, hindi niya naabutan. Lelos 4 pa lang uli na ako.
Hmm. Maasim ka na? Maasim ka na? Maasim si mama mo? Mm-mm. Oh, maasim si mama mo? No? Ay, hindi. Sino maasim? Maasim? Sino maasim? Oh. Tayo ka dyan. Sino ang pangit? Kasi. Sino ang magayon? Hindi na mami. Sunod ka? Ano guys? Ano tawag ulit siya? Tomato. Kamatis. Ano ng pantis? Kamatis. Hi. Sana ano niya? 27? Oo, sa Mentos. Mirbalis na ha. Next week ha. Tapos semana. Ano pala nito na indaw na nagkagana pa ito? Na? Ay, indaw mo sa Magdalena. Di ko alam. Di ko alam kung ano pwede. Di ko alam. O, dili mo na pa. Ano pa tayo kung mali dyan sa ito? Di ko alam. Parang kung pwede pa ito gamitan? Hindi, dapat ang pagkaka. Kay, may pa. Bakit man? Ay, kung nakaisip magdaraga. Mga ni, pwede mo kung maisip kayo dati kung pwede gamitin ito. Pero pag nagbagay ito, ang balak niyo sa to overnight ito. Pwede ba ito whole day lang? Dapat ang kasi sa akin. Kung pwede gamitin na ito tapos whole day lang. Ang sayang man sa to. Hinapit nga ako ni Manny Jong kung pwede. Dito ka sa likod ko, sa likod ko. 1, 2, 3. Pwede man na whole day lang. Say hi. Kasi parang madalo dito ang mga bata. Bantayan. Punta tayo kay mama mo. Halika dito. Baliktad. Dito. Ano dito pwede ang mga bata. Ahem. May ubo. Maasim ka na daw. Magandang Maasim ka na daw. hindi na. O kung diri, dito na lang sa jams. Pwede na, sa James na lang ha. Wala na lang kami dito. Pwede na dahil mararipan. Mag-ano na lang ulit ka mo. Maski mag-KTV na lang kamo ulit. Sa mga mini-mini pool lang. Pwede mo bata. Lupit po yan siya. Hindi na magkaya. Ano na naman? Nang. Modern ko bigan ang. Kay may a. Ini NGO. Nang. La. Patay mo rin tayo dito. Baka lang kasi. Hello. Hello guys. Are you model? Hello guys. Kuman mo, bibig ka na lang. Galaan mo ha. Mere, ayaw ko paghatagi ha. Pag sa layasan hinatagan ko ikaw, magkala. Mga pagkatagan si Pana na.
Muda mo na yun yun. Thank you so much. Thank you. Hi, Mark. Hello, Cheryl. Looking gorgeous. Thank you, Mark. Are you a model? No, I'm not a model. I'm just a beautiful child. Ano, I'm just an ordinary beautiful here in the Bicol province. Kung saan na kita? Ito yun. Kaya. Come on, let's eat. As, marampamong kain mo rin yung tutok ko. Gab! That's all, tita. That's all. My God. My goodness. Gabriel! Malayas ka naman. Okay na. Ayan mo, As. Gusto mo na bakasyon nag-iswila ka? Ay, real ko man. Tapos masarap ang pangalan ko. Mas masarap ko ba? Mas masarap pa sa akin. Char! Bakasyon magkakaroon na uyag. Makaon na tayo. Makaon na tayo. Busok lang ba? Ingit lang. Come on, let's eat. Come on, kaon. Come on, let's kaon na. Tayo, guys. Your sis looks gorgeous to. Yes, she's pretty. Oh! Yeah, she's pretty. She's my niece. Hi, Jose. A lot of Jose here, ha? A lot of Jose. Ano naman? Sorry pa to, As. Maridali na ko yun? Nanay na. Kaon na. Ngayon na litra. Ito yun, As. Beautiful. Thank you, Jose. Makaon ka dire. Usap. Alam mo, As, marambangong ka. Alam mo? Marambangong ka. Imo din mo ito ko. Check, check. Thank you, Jose. Marambangong ka. Sorry, I will not always here. You wrong channel you joined. Maybe you're going to another channel. The scamming. The scammers, they will entertain you if you offer the money. And they do that. They will entertain you. Not her on my channel. Bye. Thank you for the like, Lydia Trip. Pat.
Hindi. Kaibigan ko luko din kami yan. Pag sa uyag, di ka nag-iipit. Ay, matuluyang kanya na humidi ka. 4. Nakarapasong ka naman, kalkabong kulog yun na sikin mo. Bali ugang, kulog ko yun para di ka na makalakaw. Mairo ka na kabisin. Ay mo sa bisin na mo sa ating kasi na nag-summer wala man baga. Mairo ka saan? Na summer nag-eskwela. Udang kulog ko ikaw. Pagbasa sa imo, di ba? Magbasa. Dili sing ka uyag. Pagtapos maguyag, magbasa. Eh parang sa ikaayad mo. Gusto mo man na mag-iro ka so, napagsama nag-eskwela. Ano kasi na no? May kutsara. May kutsara ba? Mama! Thank you for 10 people in the house. Thank you so much. Tawa ko. Kaya ang basa mo. Yeah! Hindi mo man ito tuktukan. Magbangon ka. Magbangon ka. Bo! Oh, yun ang to. Umulan mo. To, nan bo, magkapares ba yun? O, tara. Nakain sasabi mo yung na bo na to. Kita. Thank you for 11 people. Ayan. Babasa ka pa lang yun. Sarala ka naman. Bo! Thank you, 5 people. Ines, tapos mo na ito. Ines, yung tutukdo ko. May napasama mo. Mali. An. Na.
Kahit pagkatapos magkaan niya, di butang mo dito sa... Hindi na makuha isda. Butang mo na lang. Thank you, 6 people. Sige, salamat. May suruda pa baga dito, may luto. Darating. We're not like them. Thank you for watching. Excuse me. Oh, I feel full. Thank you for the 10 people in the house. How are you guys? Oh my god. Oh my. Thank you for 5 people in the house. Hey, balls. On the night, keep bleeding, keep bleeding, love, keep bleeding, higher than me. Thank you for joining. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how love you are. Noise from heavens, please. Mga balita man, sa'yo lang naman. So
was easy. So shame. Nobody say it was easy. Back to the start. God, kuha daw ang asin dito tabi. Ako pa ma'am. Hi, 360 outfit chic feels beautiful. 360. What do you mean 360? Science and progress. Ako pa mo. Merio, sa inyo naman. Oh, thanks. Ito rin nagbama. Ay, mabala. Inog na eh. Thank you for watching it, people in the house. My hubby is still sleeping. Oh, I miss my hubby now. But it seemed it was easy. Light, what it means? Stay standing. Why? Thank you, 5 people. Thank you for the likes, guys. Thank you for the likes. Thank you for watching it, people. Thank you for the live.
Hey, Kelly. Hoy, hindi ako maarte. Maarte daw ako. Hoy, hindi ako maarte. Gusto ko lang matanda ako na malaban sa buhay. Gusto ko lang maganda ako na lumalaban sa buhay.
life in North Carolina. Hello. Hi, life in North Carolina. Thank you so much. I have no time for your YouTuber 5115. No trolls allowed on my live. I have no time to entertain you, so maybe you need to go to another channel. Alright. Duh. I'm watching, look, his, it doesn't matter. He's done so well. He's a goodie. Excuse me.
Thank you for 10 people. Hi. Nanonood talaga. I'm just watching my, my video. Because she's so fun. She's done so well. Yes, good dancer. The way she dance, my God. The groovy. Thank you for watching. 6 people. Thank you for the likes. Thank you sa nag-liking. Thank you. Hi. Like and subscribe. Thank you, say for the subscribe and likes. Hanser Boy 87. Hi Hanser. Thank you for the likes. Thank you so much. I really appreciate the likes. To who's hit the likes. Thank you so much. My color, my favorite color is sky blue, so I love this color. Like the calm, fresh, something like that. You have a pretty dress. Oh, thank you. Mine is sky blue and pink. Ah, okay, that's good. Sky blue and pink. David, I'm so hot. No, I'm not. I'm tired. Oh, shit.
Loho. This is my first time on your channel. Talaga? Really? Hope you subscribe my channel and thank you for the likes in advance. Thank you, Hanser Boy 87. Blasco, beautiful, sexy girl. Oh, thank you, Blasco. Where are you from? I'm alright, I'm alright. Thank you for 10 people. Hi, I'm from Italy. Hi, Bosco from Italy. Thank you for joining. Thank you so much. I did subscribe to your channel. Oh, really? Thank you so much for subscribing to your channel. I really appreciate it. Hanser Boy. Hanser Boy. Are you married or single? I'm getting married soon. I'm engaged. Hi, Ops. Ring, never mind. Thank you, Hanser Boy. Hanser Boy, thank you. Thank you, guys. It's okay, Adrian.
Standing inside the heart, inside, I was dying inside. Didn't have to touch you. Too hard ano ito nadarama? Kaya'y nahulog ang ibig na sa'yo. Ibig na sa'yo. Ano ito? Jose, hi Jose. Cosimo Felicia, hi. Naman, lagi na. Iyan.
naman mapadala. Pa rin. Ha? Kasi man. Hindi ka na magpatala dito. Yes, I'm living in the Philippines. Hi, Mano. Hi, Mano. Hi, Cheryl. Philippines, yeah, I'm living in the Philippines. Element Z, where is ZZ? Where are you? How about you? Where are you from? Don't worry, Cheryl. I'm here to protect you. Mano. Thank you. Oh my God. Where are you from, Mano? I forgot. James Brown, you can find James Brown. How about you? I'm from your heart. James Brown, I'm okay. How about you, James Brown? Thank you for joining here. Thanks. I'm just watching my clan. My videos. I'm watching what I'm doing, my God. Saan pa nagap? Diyan na naman ako sa likod. Naga ako. Kuya. I feel sleepy.
Ay, tipigon mo ang mga bado mo, tapos tipigon ko man ang bado ko, right? Thank you for joining. Ayos naman pagtipig sa ano. Hi, Kaliog. Damn, what down? Damn. Can't see outfit. You didn't say you're blind? Look. Sorry, joke. You need to open your eyes and you will see. Dun, 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 dun. Look. Good looking. Oh, thank you, Khalid. Sexy face. Gagdala na kami. Gagab. Gab. Gab. Nakarag na.
ka na? Butang mo na sa ano. Ang mga hangin. Butang mo sa diyan. Salamat sir guys. Talaga ng tumulong. Need the help, need the help, need the help, need the help. God. Sarado mo na.
Wait. Nakalive pala ako.